ole voin news hit zo katite karon thlang choklet ti chon hetun la chu VC kan ti deuh reng maya VC ten an khin nan na ngai to ti ne ta ni VC te khanin news masa kan buang khanin nisom nia order chokhan khina wangin nisom ni le pakhatami kha an khin le ngai wang khan ti khan anin withdraw nisom ni le pakhatami kha an king ta jok ta ni ti chuanin chu mi chung chang chu social media sang sang ate poron lang boka kan sarkar hianin enge a hlau nge monile o then khatan chonin enge an website pakhata anon hemi notification an upload huna hi nikwa tikhani chu November ni som ni notification ka an khina wangin November ni som ni pakhata notification thar mo wang khan khami kha khina ngai ta ni tikha achan bera chu ni meya ti chuanin hemi chungchang hianin social media danga te po hianin thil soi neunewa tam khop meya chu ta chuanin hei sarkarina enge niang website an upload hun hi December ni kwa kha ani dai thunga order date te ro chu November ni somni pakhat kha ani thunga ni chu hemi website lampang hi an tlai nge nianga sarkar hian an back date ni mailo mo ZPM hian ti te po kha zona aron piang tani achan chu November ni somni le pakhata order kha website a chuan December ni kwa upload ani tlat maya chu thil mak ve tak mai ne chu te te po chu soi neu om nol maya engpo ni se khami chungchang kha chu han kalsan thri photila nakina chip chiar zoka ron bi chen kan tum don ya hemi chungchang hi o engwai nge sarkar hin website ta an upload tlaya notification ni somni pakhat November ti choksi December ni kwa hianin website ta an update che ti kha zona om theinia thil mak tak poni vereng bokani visit an khin non na ngai to ti kan chiranga All Mizoram Village Council Association AMVCA ten an trampo toy ani awanga Mizoram sarkar an khin non na chungchang chu voini som pathum thlasom pani kumsang ni somni pali hian Guwahati High Court Aizawl bench angai tuani bengwana tu don danin court chuan VC tram chu ala top chuan lo wangle VC ni lai te poin an office an la lu don tho awangin man mo thlak lu tuka angai lova chu wangin kumthara court hon le huna ngai to le turin anta court hi January ni som pathum atangin an hong le don tini tani talan tongin bengwana zona changin AMVCA president kelanga jo chon Mizoram sarkar in VC te trampo toina order November ni somni hechuan soivek to kha ani November ni somni pakhat order aron omma wang khanin November ni somni hi an khinna masazo khani ta chumi wang chon anin withdraw kha ani tani ti chon emaro chu ko ro chuanin VC te hian an office an la lo don tho awang le an drama la top miau lo wang hianin man mo thlak lu tuka alo ngai lem lo ani hechu ka sei bel to lo meng o ti khana chiang mi viewin ka ria kod lampang ero chuanin thil man mo thla kan lo ngai sak lem lo ani chu ti chuanin atle hen kan kalanga hi nimina ganin news ka muwa ka lo chiar lang lem lo wa maro chu hei an man le ti hi ni thlat maya namdang le ngal mo namdang le ngal ka ti khan zu mosit na lampang ani lo ni a ti chuanin tukin ni som pathum thasom pani kumsani somni pali khan certificate lem manga kut do pani thenhlum lunglei district a an mana nimina mabit MZP ten certificate lem manga kut do an man tene na an certificate a mingin ia inziak hain angchi an la ti zui bokane bipani te hian thenhlum bungtlang le bungmuna te kut an do kola sing ni sang sari mi nan pe khom man mamit lama kut do lem man ani tak nuwa linlel na hawma tugin khan thenhlum wai me te chuan an khuwa anon kal le chu an manta bungtlanga tangin laturin police an kal mek tini an certificate hi Hyderabad siamanga talan ni in lei nei lo angin ain zeka lei an nei le nei lo ero fin fi ala nei lo mamita kut do an man ang thawin mingzialana S Ravi Kumar ti tho ain zeka temporary ILP anaya December ni kumsani somni pali khan athi to thung tini ingponi se thil pakhat ka chuak zok peka kan no pan de ulai hian ngal ve ta sim chu vaino pang pakhat kut to hiron kalani to da meng tho hian lei nei lo hi ania khomor ang te hi kan tia ka han an tir kha chon hei lei hi tuna pahon lo ti ve chin tawla ati tom chau vek thini chu heta nunglam panga hen mo kha tiang khan an tingela en thuak chonin lei nei lo ni hi ti ha ol ve do menia lei an ti tom chau vek chon mo nunglam panga lei nunglam panga han ti khan maro chu kan han ke ni la kha ngal ve ta reng chu i lei chu ro kha kan te an chwa sei thei mai ko ba mo cha tiang ti khani chu wang chonin heng namdang te hi kan musit turani lovek
ka hre thiam vek enge India ram citizen vek kan ne amaro chu heti anga Mizoram ngei puwa dot manga ron zong du lai amakhop maya chuwang chuan hetiang ti thin te in chini chuanin dim mielo tur ti kha kan soi teng in lo moni po in ti teng hei lei nei lo ti te pon ron kal mai thai ani na kin zela po chu enge tran puin an du chuan proof kan nei ve ngai lo mo khamile khar ngot kha proof ani thei lova an lo nei lo tak takem an disable na kha a genuine to kem ti kha in du chuan in lo en sak tawla kha phal thil moi lo poni chong lo ni chu mo lei nei le nei lo te chu han ang se an nei lo tak tak chuan in ti ngai na thotom lo mo a shed ve lutuk khatiang kha ni ta ne eng poni sela mamit lampang te an ti thatak zeta mo hei cheng sing ni sang sari lai men lo khon khom manania uyom lutuk ringot antot lia kan kalang na lak to no kir le tin ta hi MZP hoina an ngen na awang khan AMC lampang hian mo AMC IMC enga po chulo ni sela kan hrethiam thotura ka ngaya na lak to no kir le te kan chiarang Aizawl Municipal Corporation AMC chun tun naya na chi sang thok tur mi palian lak te chu an no kir le tin ta ne hei hi hemi na ati chian ta ka chu kan ti tiang AMC hian dik takin mo du sak bik nei lo hlei nei me lovin na hi la ni se an nu kir lovang amaro chu heti an nu kir le ta ka chuan khang public relations officer te project assistant post pani assistant account officer post pakhat khatiang ho kha an nu kir le ta ne mo an nu kir le ta ka hi chuanin MZP lampangina an soi kha indu sakna kha tak ani thei mai lo mo ti hi rilruwa chon lo om ta ne dibin ni som pani thla som pani kumsani som ni pali khan AMC Municipal Commissioner chuan Aizawl Mayor pompuinain office order ti chuaka tun naya an hnalak pali public relations officer post pakhat project assistant post pani le assistant accounts officer post pakhat te chu nu kir ani ti talan ani nukir ni chan ro talan ani lo an la ti zui chan khan zon ziak lang lem lo wani chumo nukir pop mai ne an vai hian cheng sing thum le sanga lo vekan ni ti boka lo po chelu tuk chu ni shan lo ve talan to angin MZP extended OB meeting chuan Aizawl Municipal Corporation AMC noya hnalaka thilfel hel mimalin du sakna uchuak om ngein an ria arang thei ang bera suta diktaka nala thin turin AMC hotu te angen MZP talan danin September ni som pakhat kumsani som ni palia AMC Executive Council thu khom chon an noya na sang fixed pay le contract basis a lak ni se atia he meeting thu re lang hian na sang hi advertisement tel lovin an mi du sak zong an lange ni na lang thalai le khathiam na zong mek tam tak omkara hetianga du sak zong te na thun thom hret tur om fo hi MZP chon poi ati tak zeta ado dal tani news masa kha ka reaction kha in lo enani chuan Aizawl Municipal Corporation hemi AMC te hianin tuna an hnalak ang tho hi kum tir lampang khan an lo la to ni chu chuta chon tuna an milak ate thawwa hi an lo la to a tunang bokhian MZP te hianin thu chu anon naya ti chuanin an cancel le ne tunang tho hian tuna thil thengang che hian ti chon hunan kal le do shata hei September thla lo ni kha chuan an ti ngai bok khan ti le ni chu mo omje bera chuan an ti ngai bok khan ti le a po san la le ati khan po su kan no khat le a an mi du sak zonga te heta kum tir lampang an lak te thokha an ni an ti MZP lampang news kan share khan mo kha ni tlat me te chu an tin nun le a MZP hian thomaron nei le ten an in withdraw le ni an nuk tok le ni chu ania makwe tang khop mai he thil thleng hi thil reng hi ani dan turangin han ti seng chon dik ni mai tur hi nia chen kha chon AMC hanin tunge two party nge tamber tunge majority la ti te pokha in lo chuta amaro chu khati lampang kha chu MNF Congress pokha lo ni sela apoi mo bera chuanin na khadik takin la mai se advertisement chu se adil duin lo dilanga khanga khan atling anomani chuan an la mai tura ka ngaya maro chu kombina ringot hetiang thil hi voi nia thleng ti kha MZP ina news masa an lo ti chua to khanin achiang MMIC maro chu hetian lo nuk dog le an order ten lo sut le hi acha ti maila ana nei tu te tan tak po henina za thak ang reng view mai thai ni mo engpo ni se thil thi chu dik tak ati me tur nia dik taken ti se aza thak lo ni me tur khania chan chu hei AMC hianin nuk doka an nalakha an cancel ani ati ra karon soyang khan dik takin lani se tran chan thatak nei ni seng chuanin an nuk dokin karing lova tin a chan le
awang aron talang du mi lo hi thil mak ve tak chu ni bokani MZP te na anti wang ti ponon sei chuang lo mo ka tiang diklo takala ka ni wang ti vel chung chang kha chu arit to lo shim shima maro chu an withdraw an cancel top mai ni thalai le kha thiam na jok mek tam takom kara hetinga du sak song te na thun thom che torom phoi MZP chon poi tak zeta do dal tlatani AMC Executive Council meeting chon Public Relations Officer pakhat Project Assistant panile Assistant Account Officer pakhat te hi fix peya laturin arela lakfel toni hengba ka hen consultant geologist panga urban animal husbandry and veterinary officer pakhat le junior engineer pakhat hi contract basis a laktura ti ani hengna sang lo po thatak tak te hi ado peng te tana deal thai turin advertisement chu ani lova MZP na chuizel na phei chon sarkar phalna po anna lo ni hriat ani chu wangin MZP General Headquarters extended OB meeting chuan AMC noya diglo taka hnalak hi tun kar chu ngeya sut turin MC ho tu ten phuta MZP ngen nei dom zia nei lo chuan July na zong mek te thlawang ho turin thei angin mala don ti ni MZP chon Mars ni som pani kumsani som ni pali khan AMC noya geologist pathum le urban animal husbandry and veterinary officer junior engineer le assistant account officer pakhat chauh lak dana dan kala thil ti om ngei na ria na takina do dal to MZP ngen na angin AMC Executive Council meeting Mars ni som panga kumsani som ni pali thukhom chon AMC noya hnalak sang te asut revoke hei tu na karon soi ati lampa karon soi che khani tani kumin kumtir lampang po khan heting thil do se hilo thleng to ati chuanin an nalak te kha an su le ni te chon Mars ni som pariat kumsani som ni pali thot tan ni khan asu na lekha order hi an ti an lo ti chuak to bokani chu tu nang thau hian mo he a po se te po hi ami hi ai nang reng hlom veu me heng na su to te hi tun na ya thar tholen in ami ngai then khat te thun non le ngat an ni ti hi a serious rem khop mai ti la hi mo kumtira notification po chholo in tia ti khan ami singa kha engeniang nan la ta ni te chuanin social na oma an revoke an cancela order te pon chua amaro chukum hunaron kal seta September tha chuanin adan ngai te bokin notification po chholo sarkar she puina po ni loin engeniang na khan lo le ta ni chu mo an lo le khan jinga khanin ama an lo social to missing then khat te kha mo antel le thola hi amak ve chang chu ka ti veu mai ti la hi chu tui modu sak zong te na thun theina tura roman na ati rin lom le ani antia poni se ti zong khatun tum video chu ni selai mu dan te ngai dan te comment section ai no se le donyo